Hello muntina namite ho zosi limna ka hen nei kirun chale tuni ho bulte ni sim som legi sang ni le som ni langa tin jong tu su chum chum ho anangai ki taw hiti achi sani khwa kokizo councilin tu phun an nei na chun center government in koki chate political demand separate administration union territory with legislature ahin ngai tu wa solution aum gang na dia tu ni kho February ni sim som lagi sang ni le som ni langa nya hi kokizo chate chen phanagam district zo sile Delhi tulpia public peace rally nei ding tin tu phun an neun hitol hon chun councilin agam ke ya frontier organization chum hon hichilam zui ne hi alam kai divin jong ngan se na ananeyun chule asei be na wachun hichilam zui ne hi completely peaceful heading chule democratic resolution aum ding agyal kho danu jong phun do na ananeyun ki demand min pha the anata lang ho cha hi le koki zo nammi te issue parliament a polu thi han lang sei khom hi han separate administration union territory with legislature san pi hi han solution aum lo le chamna lo ding political solution umlowa border fencing ki bol thei lo ding Biren audio leak chungchanga thudi po do hian ti ho hi hitia hi je chun councilin jong tu chung kam sung boi na le atuma ki vai hop na om theina ding ki phin na la ki lung to na pen le mi pi to sot ngai chat a hi thu jong thu phon an neun hi tol hon chun muntina ki ko tup na jong chei an hi tan ani khole a pha hlun ding bo a ki nga jing lain jan ha chun councilin thu so khat a hin so do ki run hi chu a hi le tu ni kho public rally kin gun government of India in vo hai a hi na din request a hin bolun hi tol hon chun lam kai chengin lungil ta in central government nge na chu ngai tu khom na ananeyun hi tol hon chun makhwa I political movement dimanu to ki seya thilphazo hidi hamti ngai tu na zalin lam kai hon mi pi hi nga kin gun iza kai ki go tum na sa chu vo hai din thu phun a hin nei tawin a hi alang khat in mi pi lung the na ding khat chu a hi le ipi itabong thu muna chu central government request a hin bol ham chule council lam kai hon jong itabong thu muna ko na chu hununga ithil dimanu to kitwa a phalama kinep na the a hi lo le ta san na anei theu ham ti jong ta lang na anum lo pa hi din ta san a hi iti hama public domain a phun do theilo a hi jong le het sa na khat wang chu the hi le phale ading a hi tu din muna mi pi lungel ding chu a hi le kiloi khom na jong tha li le a hi na lain ole sarkar so tham na dia mi pi hi hung ki suling khat to ham a hi lo le sarkarin don bu na a hin neyam ole don selowa a hin koyam tia kiloi khom na min mit be aneja central government innovate kha diu ham ti hi a hin ipi chu hi le mi pi ngai to ding dan phun do na i hin neu a hin ata ta adi pa chu lam kai ho akun ahung po ding ananga ameyutin e ho adia apha pen hung hi te han alang khat in council akun central government nge na officially asan pi a hi to thanin to gun su hai a hetai hi to than chun mun chum chuma kiloi khom na hon jong agam ke ami te hi nga het sa na anei diu ta sa na hi chu to than chun ko kin pi ting no per le ko tu akun in jong gam sung mi ho het thei din thu phon ana bol pe ngal thanin council in tu ni khwa rally dia to gun asim sa chu government of India akun tipna sangpen anum to thanin phachom khata din su hai a hetan lam zui na lo ding a hetai tin kiloi khom na te nia kun thu phun chun a sei na hi Biren Singh in Manipur asuke etia BJYM president in say BJP Youth Manipura akiloi khom now BJYM president jing'Barish Sharma chun Facebook post khara Manipur boy na zo sia mera pai bi ho hi nihutha dangka janga lo a to mun ki phin na a hi lo le rally protest ho ki bol sa ji a hi tia ana sei do jin jani kho chun mera pai bi hon a chen na in agabulu win ngaidam ki thum sa ding tin an chiu win hi hinla BJYM president chun lunghang ta in tu ni chena Biren in isol na zo sewa ka chiwa bolina ti zo se ka bolwa hin village volunteer la mana sa pen jong ka hi I thano mole ehung thaduvin Manipur hi Biren in asu ki a hitai tin ana phung doi na hi BJYM president in hitya japi masanga asei do jing hi mei lei mi pi asu tho jingin lunghang ta thu sei pet social media la in a viral he jing ta na hi aje chu chief minister Louis Biren Singh in ami pi heading le vanoi headinga Manipur boy na hi kokite pa do ta ei ngo jing wa hin
ahin la anoi dota Barish Sharma in thudi khat lang phunga asei do hi mipi asu tho le na hi geldo thei chu mei legal masang ti chu mei nisim thum sang ni le som ne thum masanga ting langa thing ke tu ding tia zolena la gamvelia hung jiwa pa chalei wara police ho to hung jiwa akonga pistol khat hin ki kuwa ki phausa ta le hang santa anacha lo ji chu Biren in chin ati ti na achi ji ji a hi dan avelin mi pi hera boina ahung ke pat masanga Biren le asot tol le ho hi nasata anaboi pen a hitawina hi ti mu thei a hi Manipur Chief Secretary Prasan Kumal Singh ahilole PK Singh in Jani chun lam ka khupi ahung vilin jalhang ki loi khom na chum ho to jong anaki mu to nahi ahung khuljin Chief Secretary pa chu Deputy Commissioner Darun Kumar S lam kainain District Administration in Mini Secretary Conference ura anavai thurvin nahi Hiti sunga hin Chief Secretary PK Singh in Chora Chanpur le Phalzol District akuna Civil Society Organization chum lam kai hoto jong gamsung din mun sei khom na annei wina hi Security Officer hoto gamsung dan le mul dan ho velvet na jong annei khom wina hi Chief Secretary PK Singh chu Manipur Director General of Police Sri Rajiv Singh IPS le NK Uchwar IPS IGP 10 in ankilhon pilhonin Civil Officer hole Medical Student hoto jong anaki muto winahi Gamsung mun chum chuma kun khamna thei to ki sei security force on sumang na to lam chum chuma anachil ha pijing to banjamin jani khojong chun mun chum chuma kun khamna thei sumang na to le kham theina ki vei mun chum chuma anaman to nahi Police le Assam Rifle hon gamsung khulchil na achil ha pinawa Phalzol district akun ganja ke tu na hector thumwel ding ganja leichu anasu mangona hi alangkha in Tingnopa police station hopsunga gamkei ho forest department le security forces hon district magistrate vet suina noin pachale ekal somwel la heading sumang na to anachil ha piu na hi chule kaprang village kom sanga university checkpoint na police hon routine check achil ha pinawa Kangui district akun Kangchu Patjang mi khara kun sum 32.2 lakhs le 24 gram brown sugar hidia gin mo soft case ni anamandon chule People Liberation Army kiti meilhei thingnoi group akun Bipin Sharma Homan Manjir John Wana akun chun school colleges education institute government officer hole milham ho koma sumdan anabor jingje in Manipur police on anamano nahi Kampo pitang sunga kolphe meiwa matlemana amit jije in mipin boina na sata atuin nise ki mancha na sum kolve na le nise ngai chat poi mo ho ki pi to na kisan boi phadanin thulut ki muna sei na hi hechi boina to ki sein Kampo pitang committee in Kampo PDC hi nga nge na khat ana pelu rovin mipi boina hi akin theila ma sulap a hi na din nge na anane yovina hi Nge na lekha achun KTC in meiwa ni izat ham khat cheng ahung jipun hichi ichan ham khat hetia uma hetan angai na danin aum do tan hichi hi Manipur State Power Company Limited MSPCL noya 3 kV transmission line boizi a hi danjong an het sawina hi ai ki sepi mo pohon staff la samji infrastructure ho lui ango ovena hi hijito ki sejin KTC in boina sul hapna din banla ding dan izat ham khat agul ha ovin 33 kV line maintenance boarding manpower kining lenga koiding chule 33 kV power line hi karong 33.11 kV substation akuna Kangpo P substation chan kailu ding gampha zola pending a 132 33 11 kV substation na to su ha ding ti ho hi Kangpo P town hi district adia keilhang mun pi poimo khat a hi to kilona sum korve na tamzo hi kolphe mei wa ki ngama hitan kolphe mei wa ki su lo hin ichan ham khana economy zong asu kha a hi Jani khochun kokomi hon governor anaki mu piwin memorandum khat jong anapilurun aseina wachun gamsung boina le hasat na lam chum chum alhundan na chunga hi dan lemul phatya vet suina ding le gamsung security dinmun agang thei pena governor in ma ala ding dan hop phundo na anei din nge na anneiun hichi boina to ki seya mail hon imacha thum na neilowa kuki hon boina min purin separate administration athu movie tin jong anamin phaun alangkhat in SA jong hi amhon ainadal piu a hi lam jong a hello lau hi le a kilom na lai na hi
Asay benawa chun central government in SOO kuki kal hang ho to kinup tu na anakayo tu chana su tan a hilo na chunga central government thimo achanun chule thildang tampi jong nge na aneu na hi alangkhana gyaldia kulkhat chu munkhana khom namnin kilung tu theilo na khanin asana tile kharin avom chule meile kiloi khom na atam zo hin kukite mudana le de na kun sena ki phut tabong ngandanin aumin am ho diman ei ho dia san thei hilo kitu na umlo ahin la achuma ki vai hom na ki thum jong le nom ki te lo athu pi pen agam nei ho gamdang mia ki seya achen pha naw gam sung ho du cha na ki nei ki ti hi na sata ahin si pi jing pe o ahi ki tile seiwal he pon ti Kuki in pi okula kuna 2 mo head sa nen asay na achun tunya Manipur sunga president rule aum to thon hin thangmi pi te ki chi theina din 2 mo anoi za hin ka hin ta lang nomi khatna Manipur sunga president rule aum to thon hin mancha mei chang chule galwan zo si bitke ya ki sel do che din iki het sovi a hi theile in to ki gamla na ki sel che din iki ti movie gari ali na neo tol zo sin po dialom gari lekha driving license helmet aadhar card voter card chule adang dang thon lowa ki pu te te ding a hi langsunga jan muthim nunga lamla bolta alo ding a hi alo theilowa the movie city lovin jan lamla bolta puti phachom khatya munsumi na tonga koi honjong imi isa ki vet suijing din a phai langsunga koi tabong solowa galwon puma YouTube WhatsApp Facebook X adang danga koi om kha jong le apet pena delete din iki het sa ovetin kokin pio khula kun het sa an thupun chun asei na hi tu ni khwa dinga kuki time sa kun thu su la khom chum chum in phon do theu he chan chu hitan ti